ni enchirem ewo NPP amanyakuo ni mu won say ekuo mane bi wo hono mu aya no motai wo ntoa so suku ahoduo mu na wei no yakwa akopiem ewo Akenta na pia minka University of Skill Training and Entrepreneurship Development ye twanitia eka ne se AAMUSTED ne fa ewo Kumasi ha na panyimpa wo butu saa ekuo yi anim no eye owusu osei wusu nkwanta bisa saa ekuo ayeka omo ho asem ye di enda omo so eye TESCON na won wi se saa esuapon ahodo no aya na ekuo no saa amanyokuo no omo wa chitaifo bi ewo mu a omo hwese ombetoto ne ma titiru eye de omo de boa amasa kuo na anasa amanyokuo na omo wo mu no womo enkan ko enso so etimi agina yie na saa TESCON yi ebra na omo hwe se esuafo afei a omenya sukuu ni mu kwan no womo be mu no enhyemudi akoso wo ho ena owusu ansan kwanta bisa yi agina simpie so ena ode to esuafo afei a kra omenya sukuu ni mu ekwan a omo be mu no ese se ekuo bi wo honom anasa manyekuo bi wo honom na se esuafo ne pese womo de omo ho ekodon mu a enye NPP amanyeko mesan se ye kapa womo ene de sa free education ni aba afei no guaranteed student loan no so eye sa amanyeko yi ena omo de aba na omo so aye omo adwen se omo betimi aye de omo betimi bia wo maho odin mu na afei NPP amanyeko no afa omo ntuma pefra na ansem bia osanso editu dwane biem ne se NPP amanyeko no epese nyame ya adomo a beto a eba bekoso yi womo betimi abreaki 8 ne dia ene na TESCON no omomomo dey say womo betimi ede omo ewrewra mu ewo mu dwumadi a omo di be mesan say ewiase wo nketenkete ene ye kan bom ema ne yaboa na koba ne se so mu yi omu si nchen ewo mu dwumadi mu a ene na omo so sa breaking the 8 no enya de se ebetimi abaso na ensem ni nina no de ka atwire no o sei wusu nkwanta bisa wono no ye panyimpa a wo da TESCON no anim no sei ene wo twire mu ede twire yen what the DNA ne welcome freshers from my boss school we say level 100 for say SSM make say freshers 3 months but university they want to mean cancer e welcome omo no associations ne do so TESCON so e members ti pese enya dom say enu so ade hu say e be break 18 na breaking the 8 so tertiary e ho uye ntimi ni NPP ntimi ni tertiary free mu abra ye break pese e gada e make say bring friends mobilization so ye pese mobilize more youth no mo battle school na ye ginger omo no mo ni bring ye kwa bonten se ye koye campaign a mu aye de ni etimi aye de atu ye ho asi aye campaign am NPP because agenda break the 8 ni de ho hia ye afi na bi mu abamu bi mu su be wie school ye ntimi amreki 8 na say school me baaye no bre na ye bebre because ya no beje akunwa ya wa unim enkoye maye ya enim say party back we between the Ghana called the Promised Land any MPP 2 MPP through her party be intimi mo and until ye 2 ho si say MPP party ni di echi ye de ho bedon e kon bia so si break 8 ni ye be fa so ye break 8 na esu dwumadi no e wo mi say na mo ba de but number na ye nya no eye yare ochina ebeto aso ebe ya kusi ending of this month na ye wi na the freshest hunt no so atato wi ebe ko jogging na je say activities ebe ma nkabom atwe dom aba na afu ye pese ye enti wachiame anim asem kan wasena na wasumu a legend ye kan fa on sankrofo no se de omusi wo west no ahia pa wukomu fofra fela bia bia ma ne bia ma no bia de be hye utimi nti omomoa no omo nhwe honom na pese mbreki 8 ne dia ene omo na bebu ameda se na ye bewie yen kase woni da so gina